Arsenal tak main-main weh. Arsenal kalahkan Newcastle. What a comeback daripada Arsenal. Arsenal 2, Newcastle 1. Okay, Arsenal berjaya untuk take advantage selepas Liverpool kalah sehari sebelumnya dengan Crystal Palace. Good untuk Arsenal lah mendekatkan jurang Premier League table dengan Liverpool sebanyak 2 mata. Okay, game ni bukan mudah lah. Siapa yang tahu Arsenal menentang Newcastle ni macam rivalry occasion lah. Selalunya Newcastle memang akan bully Arsenal dengan sebab mereka ni memang tim-tim gangster. So masuk ke dalam game tu misi Arsenal simple saja, kena skor awal. Sebab kalau Newcastle dapat gol dulu, habislah mereka main defend, memang Arsenal tak boleh skor. So Arsenal dapat peluang pertama lah melalui gol keras. Dia cuba untuk potong Nick Pope dan tak dapat penalti. Penalti kena rule out. Bagi aku yang tu penalti, tapi ref decide sebaliknya. Nak buat macam mana, game go on. As the game goes on, dalam first half Newcastle dapat gol pertama melalui Nick Woltemade. Cross yang cantik daripada player Newcastle. Tetapi kat sini aku nak blame Gabriel Magalhaes lah. Kenapa dia berlakon-berlakon jatuh macam tu dan buat free header lah untuk Nick Woltemade ni. So Han nak kata Gabriel Magalhaes seorang beast defender yang sangat strong, tiba-tiba kena tolak sikit jatuh. Weh, tak logik weh. Aku rasa Arteta mesti tibai dia lah. Start daripada moment tu Arsenal memang chase game lah. Newcastle dah start dalam mode defending. Bukan senang tau nak breakthrough defend Newcastle sebab mereka very solid. Musim ni Newcastle adalah tim yang paling banyak clean sheet, sebanyak 4 clean sheet daripada 6 perlawanan. Tetapi advantage yang Arsenal ada sekarang adalah bangku simpanan yang lebih lengkap lah. So Arteta buat substitute, masuk Martinelli, masuk Mikel Merino, masuk Odegaard, dan kesemua player ni aku boleh katakan memberi impact lah untuk tolong Arsenal score gol. So substitute pertama Mikel Merino, dia score pada minit ke-84, cross yang cantik daripada Declan Rice, sampai Nick Pope pun terkesima. Tim Newcastle yang main bertahan ni pun start attack balik lah. Masa tambahan diberi sebanyak 8 minit. Aku rasa Arsenal mungkin boleh cari gol, tapi kena attack tak boleh memberikan peluang untuk Newcastle beli foul dan buy some momentum. So Arsenal dengan kehadiran Odegaard ni banyak bagi through ball, lepas tu banyak try, dapat corner lah. Corner terakhir yang Arsenal dapat, Odegaard ambil, dan Gabriel Magalhaes dia redeem balik kesalahan dia dalam first half tu dan dia score. So Arsenal menang 2-1 dan ini adalah kali kedua Newcastle kalah last minute musim ni.